Hanımlar, beyler, herkese merhabalar. Ben Şeyma Gül. Sizinle bugün One More International firmasının kurumsal yapısından, ürünlerinden ve teknolojisinden bahsedeceğim. سلام به همه خانم ها و آقایان و دوستان عزیز. من شیما گل، متخصص ژنتیک و روانشناس، امروز از محصولات شرکت وامور و تولیدات شرکت وامور و تاریخچه این شرکت با شما میخوام صحبت کنم. Sunumu dinlerken lütfen cep telefonlarınızı kapatın ya da sessize alın. Sorularınız olursa bir kenara not alın ve bu sunum bittikten sonra size sunumu ulaştıran arkadaşıma sorun ve sunum esnasında başka şeyle ilgilenmeyin. از همه شما خواهش میکنیم در حین گوش کردن به این ویدیو تلفن خودتون رو سایلنت کنید و لطفاً به جز این چیز دیگه ای نگاه نکنید و گوش نکنید. اگر هم سوالی داشتین لطفاً نوت کنید تا برای من بنویسید و من پاسخگوی شما باشم. One More şirketi Mustafa Erdil, Sevcihan Saygılı Erdil tarafından kuruldu. 2014 yılından beri faaliyete devam ediyor. CEO'muz Alper Volkan Karpuz ve Türkiye direktörümüz, Türkiye CEO'muz Fatih Bayraktar bir Türk aile şirketi olarak kurulduk. شرکت وامور از طریق مصطفی اردیل و همسر گرامیشون سیف جان اردیل و دوست عزیزمون آلپرن کارپوز اغلو و فاتح بایراقلی اداره میشه. بنیانگذارشون مصطفی بیگ و همسر عزیزشون متخصص و تکنیک سیستم وامور از طریق آقای فاتح بایراق انجام میشه و یک شرکت کاملا ترک محسوب میشه. OneMore uluslararası çalışan global bir firma, dünyanın 150 ülkesine ürünleri ihraç edebilen bir şirket. وامور یک شرکت هلدینگ بین‌المللی است و داره به 150 کشور دنیا صادرات محصول داره. 100 ülkeden fazla ülkeye ürün gönderebiliyoruz. 10 milyondan fazla ürün kullanıcımız var. 985 bin resmi ürün dağıtıcısı, distribütörümüz var ve ürün müşteri memnuniyet oranımız %98. 100 kişiden 98 kişi aldığı ürünlerden memnun kalıyor. شرکت تقریبا 100 میلیون اخراجات داره در سال و با 100 کشور هم داره کار میکنه. 10 میلیون استفاده کننده راضی شده داریم و 85 کشور مختلف اخراجات داریم و 98% هم ممنوعیت از محصولات داریم. Hangi sektörde çalışıyoruz? Afiyette olma sektörü, İngilizce olarak wellness ifade edilen spor, uyku, beslenme, meditasyon, bitkisel takviyeleri de içeren sağlıklı olmamızı sağlayan bir sektörde çalışıyoruz. شرکت وامور در واقع یک شرکتی که داره به خدمات ولنس یعنی خدمات تندرستی و سلامتی خدمت میکنه. محصولات همه محصولات پزشکی درمانی هستن و همه چی گیاهیه، یعنی تمام محصولات 100% گیاهیه و از این طریق داره به مردم دنیا خدمت میکنه. Daha iyi olmaya hepimizin ihtiyacı var. Çünkü maalesef hava kirli, salgın hastalıklarla mücadele ediyoruz, dengesiz besleniyoruz, paketlenmiş gıdalar yiyoruz, çok stresliyiz, uyku sorunu yaşıyoruz, elektromanyetik alanlardan uzak duramıyoruz, çok hareketsiz yaşıyoruz ve çok fazla yanlış ilaç kullanıyoruz. Bu yüzden çok hasta oluyoruz. برای چه نیازمند هستیم که سالم و تندرست زندگی کنیم و چرا باید به راهی برای زندگی بهتر پیدا کنیم؟ واسه اینکه در آلودگی هوازاریم زندگی میکنیم. محصولاتی که استفاده میکنیم همه محصولاتی هستن که مشکل دارن، محصولات بسته‌بندی که از نظر بهداشتی تایید نمیشن. آلودگی صوتی داریم در زندگیمون. محصولاتی که
از نظر ژنتیکی تغییر کردن داریم استفاده میکنیم، در محیط های بسیار استرس داریم زندگی میکنیم، بی حرکت هستیم، در مکانهای مغناطیسی قرار میگیریم و هیچ نوع زندگی با حرکت نداریم و محصولات دارویی شیمیایی خیلی زیادی رو vardığ zindagimon kerdin. Bizim vitaminleri takviye olarak almamız gerekiyor. Alacağımız takviyeleri nasıl alacağız? Ya ağız yoluyla alacağız, hap olarak, ya enjeksiyon damardan iğne olarak ya da deriden bant olarak vitamin alabiliriz. ما میتونیم محصولات مکمل های غذایی و دارویی رو از سه طریق استفاده کنیم: از طریق دهان و سیستم گوارشی انسان، از طریق رگ و سیستم گردش خون و از طریق باند، از طریق کمک کردن پوست به بدن انسان. En güzel gıda takviyesi alma yöntemi deri yoluyla yapıştırdığımız zaman içeriye vitaminler gidebiliyor. Bu da bizim için en sağlıklı, en kolay teknoloji. بهترین راه برای استفاده از اینجور محصولات استفاده کردن از پوسته. با چسبوندن این باندها به پوستمون خیلی راحت‌تر و بدون هیچ مشکلی میتونیم این محصولات رو استفاده کنیم و بدنمون کمک کنیم. Vücudumuzdaki her sisteme destek olan ürünlerimiz var. محصولات برای همه سیستم‌های بدن ساخته شده. Bağışıklık sistemimizi destekleyebiliyoruz. Dolaşım sistemini dengeleyebiliyoruz. Hücrelerimizin yenilenmesi için, daha gençleşmek için ürünlerimizden destek alabiliyoruz ve daha enerjik olmak için, daha hareketli olmak için ürünlerimizi kullanabiliyoruz. برای سیستم دفاعی بدن، قوی‌تر شدن سیستم دفاعی بدن، بهتر شدن سیستم گردش خون، کار کردن سیستم گوارشی انسان، بهتر شدن سیستم اسکلت و عضلات بدن، تمام محصولات ما میتونه به شما کمک کنه. Şu anda One More şirketinin bütün ürünlerini görebilirsiniz. Bunlar hem sağlıklı olmak için kullandığımız bantlar, hem saçımız, dişlerimiz için kullandığımız ürünler, hem de evcil hayvanlarımız için kullanacağımız ürünleri içerir. این تمام محصولات واموره. این محصولات به جز محصولات مکمل های دارو گیاهی برای دوستان کوچیک حیوانات ما، گربه و سگ ها و حیوانات خانگیمون هم تراشیده شده به محصولات به وجود اومده. در عین واحد برای زیبایی مو و پوست صورتمون هم محصولاتی خاص ایجاد شده. Şimdi biraz ürünlerimizden bahsedelim. الان میخوایم از محصولاتمون با شما صحبت کنیم. Painless Night GLU bizim en sevdiğimiz ürünümüz. İçerisinde çok güzel vitaminler, mineraller ve bitkiler var. Bu ürün diz ağrıları, migren, sırt ağrıları, enerji problemleri, varis, bütün hastalıklarla ilgili vücudumuzu destekleyecek müthiş bir bant ürünü. پن نیست نایت گلو یکی از زیباترین محصولات ماست. یک محصول کاملا گیاهی و محصولی که برای تمامی بیماری ها به خصوص بیماری های گردش خون، بیماری های اسکلت، برای میگرن، برای بیماری های دیابت، برای کمر درد، برای زانو دردهای شدید استفاده میشه. Elimize aldığımız anda ürünü elimize bile alsak hemen bize enerji veriyor, bizim daha güçlü olmamızı sağlıyor. Ağrıyan bölgeye yapıştırdığımızda ağrılarımızı tedavi ediyor. این محصول به محض اینکه به دستمون میگیریم انرژی بدنمون رو بالا میبره و بعد از چسبوندن این باند به ناحیه دردمون در عرض کمترین زمان ممکنه اون درد آروم آروم کمتر میشه و کمک میکنه به بهتر شدن مناطق آسیب دیده و مناطقی که درد شدید داره. Vitaminlerimizden bahsedeceğim. En güzeli B12 Plus. İçerisinde B1, B3, B12, folik asit, D vitamini, C vitamini, E vitamini var. Vücudumuza yapıştırdığımızda, bakın ben buraya yapıştırmışım. Vücudumuza yapıştırdığımızda
minicik nokta şeklinde 24 saat boyunca bana vitamin veriyor. Bunun sayesinde hastalıklardan korunuyorum. Grip olursam hemen iyileşiyorum. Unutkanlığımdan kurtuluyorum. الان از محصولات ویتامینی صحبت میکنیم که یکی از زیباترین محصولات ما ویتامین B است. ویتامین B پلس شامل شده از ویتامین B1، B3، B12، ویتامین J، ویتامین A و ویتامین E و اسید فولیک. یکی از این دلایل استفاده کردن از ویتامین B از بین بردن فراموشی، مقاومت بدن رو در برابر بیماری های مثل سرماخوردگی و آنفولانزا، کمک به از بین رفتن فراموشی هایی که به خاطر کمبود ویتامین B برای ما از یه سنین دیگه به وجود میاد. Birçok kişinin kemikleri ağrıyor, kasları ağrıyor, dişleri sağlıksız. Bunun için D3 vitamini, K2 vitamini, magnezyum minerali alıyoruz. Yapıştırarak alıyoruz. Dekamin bunu bize sağlayan bir ürün. یکی از محصولات دیگه ما محصول دکامین هست. برای استخوان، درد و کمبود ویتامین D استفاده میشه. در این پاکت ویتامین K هم وجود داره، که ویتامین K که کمک میکنه به گردش کلسیم و منیزیم در توی سیستم دفاعی بدن. تمام محصولات به شکل یک باند که در ویدیو یعنی بخش قبلی نشون داده شده بود چسبیده میشه و خیلی راحت به اندازه یک نقطه کوچیکه و خیلی کمک به سیستم دفاعی بدن و سیستم اسکلت انسان میکنه. Yine birçok kişi maalesef kalp hastası. Tansiyon problemi var, göz problemi var, kolesterol problemi var. Bunların iyileşmesi için omega 3 yağlara ihtiyacımız var. Bunun için de Omevia kullanıyoruz. متاسفانه در خیلی از نقاط دنیا بیماری قلب، بیماری فشار خون، بیماری های چشم و بیماری هایی که باعث میشه انسان ها فراموشیشون بیشتر بشه وجود dاره که محصول اومویای وامور در مورد این مسائل و بیماری ها خیلی به ما کمک میکنه. Uyku bozuklukları hepimizin baş belası. Dinlenmiş uyanmıyoruz. Uyuyunca sabah bebek gibi uyanmak yerine dayak yemiş gibi uyanıyoruz. متاسفانه در تمام دنیا مشکل بیخوابی، کم خوابی و نادرست خوابیدن وجود داره. وقتی که میخوابیم خوابمون نمیبره، وقتی هم که خوابمون بره صبح به جای اینکه مثل یک کودک پر انرژی از رخت خواب بلند بشیم، مثل انسانی که حسابی ضرب و شد شده، یعنی آسیب دیده، از رخت خوابمون بیدار میشیم. Güzel uyanmak için, kanser olmamak için, dinlenmek için, iyileşmek için melatonin kullanmamız lazım. برای اینکه بتونیم راحت بخوابیم، دچار بیماری های سرطانی نشیم، بتونیم به بدنمون و بازسازی کردن سلول های مرده بدن کمک کنیم، از ملاتونین استفاده میکنیم. Karaciğer hepimiz için çok değerli. Ve birçok hastalığımızda içtiğimiz haplar karaciğerimize zarar veriyor. Yağlı beslenmek karaciğerimize zarar veriyor. Karaciğerimizi de glutamorla destekliyoruz. Karaciğer hastalıklardan bu sayede kurtuluyoruz. یکی از محصولات زیبای ما محسوب میشه که آسیب های کبد رو از بین میبره. متاسفانه به خاطر سیستم زندگی ما کبد ما زود خسته میشه، چربی کبد وجود داره، در اکثر انسان ها بیماری کبد بالاست. این محصول برای راحت شدن کبد، بازسازی کبد و رها شدن از ناراحتی های کبد استفاده میشه. یکی از محصول های محبوب شرکت وامور. Kilolarından sıkılanlar burada mı? Kilo vermek isteyenler, midesi ağrıyanlar burada mı? دوستانی که دوست دارن از دست وزنهای اضافه و اندامشون راحت بشن یا به شدت مشکل سیستم گوارشی دارن اینجا. Midemiz için ve sağlıklı bir şekilde kilo verebilmemiz için çok güzel bir bant var. Slim Style sayesinde çok güzel kilo veriyoruz ve şeker hastalıklarından kurtuluyoruz. برای رهایی از معده درد و وزنهای اضافه و رسیدن به یک سیستم گوارشی بسیار خوب و اندام خوب،
باندی داریم که اسمش سیمستای و خیلی کمک میکنه به خصوص برای وزن کم کردن و در این واحد برای رهایی از بیماری دیابت. Kadınlar ve erkekler için sağlıklı bir cinsel yaşamı desteklemek adına bazı ürünler üretti Van Mor. برای خانم ها و آقایون برای داشتن یک زندگی خانوادگی زیبا و داشتن یک رابطه کاملا سالم دو تا محصول به اسم Bu, ایجاد کرد. bu ürünlerden kadınlar için olanı menopozu geciktiriyor, vücudu rahatlatıyor, sağlıklı bir şekilde anne olmayı sağlıyor. یکی از محصولات ما لیدیز، محصولی که ویژه بانوانه برای خانم هایی که نمیخوان از ناراحتی های دوره یائسگی اذیت بشن، برای رهایی از دوره ناراحتی های یائسگی، برای جلوگیری از زودتر یائسه شدن، برای داشتن عادت ماهانه های منظم و بیماری های زنان و داشتن یک فرزند زیبا و خوب و سالم از این محصول استفاده میکنیم. Erkekler için olan ürün performans ve güç arttırıyor. Aynı zamanda çok fazla idrara çıkmayı önlüyor. Prostat problemini ortadan kaldırıyor. محصول دیگه‌مون که جنتلمن محسوب میشه، محصولی برای آقایون برای داشتن یک انرژی بیشتر و داشتن یک رابطه سالم و مکرر دست رفتن و داشتن ادرارهای منظم، جلوگیری از سرطان پروستات، بسیار محصول زیبا و خوبیه. Kahvelerimiz çok güzel bir keyif serisi. İçinde ginseng, guarana, kolajen ve kara hindiba var. Hem lezzetli, hem kilo verdiriyor, hem de enerji veriyor. سه محصول بسیار زیبا، لذت بخش و پر انرژی، سه محصولی که از محصولات بسیار لذت بخش وامور محسوب میشه. محصول خوراکی ما، سه نوع قهوه ما. این قهوه هایی که میبینید توشون کلاژن، گلوتن، هندیبای سیاه و گرسن داره. این سه تا محصول به اسم کلاسیک لاته و موکا برای لذت بخشی به زندگی شما درست شده. Kahve içiyoruz, sağlıklı bir şekilde gençleşip kilo veriyoruz. قهوه ها رو میخوریم، به طور درست و سالم وزن کم میکنیم. در اینی که داریم وزن کم میکنیم جوانتر، پر انرژی تر میشیم و به زندگیمون این şekli ادامه میدیم. Saçımıza, cildimize, dekolte bölgemize yatırım yapmak için özel ürünlerimiz var. برای موهامون، برای داشتن پوست و صورت زیبا، دو محصول مخصوص این کار رو داریم. Cilt lekeleri, sivilceler, kırışıklıklar, sarkma problemine karşı kağıt maskeler kullanıyoruz. برای از بین بردن لکه ها، جوش ها و خطوط و چروک های صورت از ماسک های صورتی که از جنس کاغذ هستن استفاده میکنیم. Saçlarımız dökülüyorsa, inceyse ve saçlarımıza iyi bakmak istiyorsak şampuanımızı kullanabiliriz. برای اینکه موهای بسیار خوبی داشته باشیم، اگر دوستان موهای شما ریزش داره، نازک، مخمره داره و از موهای خودتون شکایت دادین، از محصول شامپو وامور میتونید استفاده کنید. Evcil hayvanlarımız varsa eğer onların vücudunun sağlığı için Pavsi serimizi öneriyoruz. اگر در خونه هاتون حیوانای کوچولو، حیوانای خانگی دارید، این دوستانمون هم ما فراموش نکردیم. برای سلامتی این حیوانای زیبامون محصولاتی داریم به اسم پاپسی. Birçok şey ağızdan geçiyor. Diş sağlığımız, ağız sağlığımız bizim için çok değerli. Mide ağrımız bile bazen dişimizi fırçaladığımız macunla iyileşebilir. Bu güzel seriyi sağlıklı bir ağız için mutlaka öneriyoruz. خیلی از چیزها و محصولات، خیلی از مواد غذایی از طریق دهن وارد سیستم بدن میشن. برای همین برای داشتن یک
بدن سالم باید دندان و دهان سالمی داشته باشیم. این محصول محصولی برای حفظ دندونهای بهتر، دهانی سالمتر و یک زندگی راحتتر. از این محصول حتما استفاده کنید. Ürünlerimizin bütün sertifikaları var. Kalite belgeleri var. Helal sertifikası var. Bu sebeple gönül rahatlığıyla hamileler, bebekler, çocuklar, gençler, yaşlılar herkes kullanabilir. محصولات شرکت وامور دارای گواهینامه های بین المللی است. گواهینامه که کیفیت و درستی این محصولات رو تایید میکنه. محصولات وامور محصولاتیه که برگه حلال، یعنی در واقع گواهینامه حلال بودن این محصولات رو، گواهینامه ضد دوپینگ رو و گواهینامه وزارت جهانی بهداشت و درمان رو همه رو داره. برای همین همه نسل ها، پیرمرد، کودک، بزرگ، جوان، نونهال، همه میتونن در هر شرایطی استفاده کنن. Çok güzel ürün sonuçlarımız var. ما برای شما در مورد کسایی که استفاده کردن و جوابهای مثبتی گرفتن هم بخشی داریم. Bu fotoğraflarda kilo veren Murat Bey ve Dilşat Hanım'ı görüyorsunuz. Kilo vermek hiç zor değil. در این عکس خانم دلشاد دال و آقای مراد دال رو میبینید که به راحتی تونستن با استفاده از محصول لاغری ما به این شکل در. Kilo vermiş Esen Hanım var bu fotoğraflarda ve diğer fotoğrafta da bebek sahibi olamayan bir çifti görüyorsunuz. Bebekleri One More sayesinde oldu. در این عکس هم اصلا خانم رو میبینید که با کمک استفاده از این محصولات و به اندام ایدئال خودش رسید و خیلی موفق و راضی داره ادامه میده. در عکس بعدی که کنارش قرار گرفته، یکی از خانواده‌های بسیار دوست داشتنی وانمور که سالها بود بچه دار نمی شدن و از استفاده کردن از دو محصول جنتلمن و لیدیز صاحب اولین کودک وانمور ما شده. Dipleri düzelen insanları görüyorsunuz. Lekeler gidiyor, kırışıklıklar gidiyor ameliyatsız. و اینجا هم در این عکس دوستانی رو میبینید که بدون استفاده از جراحی و بدون استفاده از محصولات شیمیایی با گذشت از زمان کم تونستن به زیبایی خودشون برگردن. Ürünlerimizin faydalarını saymakla bitiremeyiz. En önemlisi bu ürünlere ihtiyacınız varsa eğer Sepide Hanım ve ben size yardımcı olmaya hazırız. محصولات ما محصولاتی هستن که به راحتی میتونید استفاده کنید بدون اینکه نگران باشید. محصولاتی که گارانتی کامل داره و با خیال راحت در هر سنی میتونید استفاده کنید. اگر احساس میکنید به این محصولات احتیاج دارین، میتونید با شیما خانم و من سپیده که مهندس ژنتیک هستم، از مربی‌های داورهای بین‌المللی هستم و چند سالی هست در ترکیه ساکن هستم. بیش از 18 سال دارم در ترکیه زندگی میکنم و با این şirket همکاری میکنم. میتونید با ما در ارتباط باشین برای رسیدن به این محصول ها. Benim anlatacaklarım bu kadar. Eklemek istediğin bir şey var mı? توضیحات من همینقدر هست. Az من میپرسن که میخواین اطلاعات بیشتری بدin. Hocam izninizle evet kısa bir bilgi vermek istiyorum İnan arkadaşlarıma. با اجازه از استادمون دوست عزیز و همکارم میخوام یه اطلاعات دیگه هم خودم به شماها بدم. دوستان، برای رهایی از یک زندگی دردناک و زندگی که پر از استرس، پر از مریضی و پر از درده، به خصوص کسانی که بیمارهای خیلی جدی دارن، بیمارانی دارن که در خانه خیلی دارن اذیت میشن، درد میکشن، واقعا دیر نکنید. سعی کنید خیلی زودتر این محصولات رو از ما خریداری کنید و خیلی زود با این محصولات به زندگی دردآور خودتون و اطرافیانتون خاتمه بدید. مطمئن باشید خیلی کمکتون میکنه.